بەڕێز وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا ئێستا پەرلەمانی ئەڵمانیا کۆمەڵکوژی کوردان ئێسدی بە جینۆسایت ناساند لە دوای ئەمە چی ڕوودەدات ئەڵمانیا دەیەوێت چۆن هاوکاری کوردانی ئێسدی بکات Wir können diesen furchtbaren Völkermord rückwirkend nicht zurückholen, aber wir können am nashên wê komkujiyê paş devegerînin lê em dişên bihêlin ku dadperwerî pêk were îro ev biryara ku ji aliyê Perlemana Federala Almanya ve hatiye wergirtin û ew komkujî weke genocide hate pesendkirin ne tiştekê sembolîk e divêtin em bi kujan bi nav bikîn ji bo ku em dadperweriyê cêbecê bikîn divê em ne tenê bi bîr bînin û şermizar bikin ji ber ku hîna zêdetirî 3000 jin wendan e divê em ji bo her yekê ji wan tê bikuşin û bihêlin ku vegerin nava komelgeha êzdî. Bi hezaran êzdî jî hîna li kempa dijîn. Divê em kar bikin, cihên wan ava bikin ku vegerin cihên xwe. Em dizanîn gelek av zehmet e. Ji ber rewşa ewlekariyê li wir rûleke gelek giring dibîne. Em ji bo wê yekê ji gel hikûmeta Iraqê kar dikin, ji bo min xaleka dina giring ew e ku ez bi xwe çûme wir û min gelek jin dîtine. Min zarokên ku destdirêjî li ser wan hatiye kirin dîtine. Divê em kar li ser wan jin û zarokan bikin. Hinek ji wan bê nasname ne, naxwazin vegerin. Divê em wan bînin Almanya û dayinin cem zarok û malbatên ku wan dixwazin û ew ê ku hez dikin li Bakurê Iraqê jî bimînin, divê em li wir piştevaniya wan bikin. Dîsan karekê pir giring e duwarê alîkariya derûnî da tê kirin. Karê jan Kizilhan û kesên din duwarê çareserkirina Tromayê da dikin gelek giring e. Anderen, die bei der Traumabewältigung so eine wichtige Rolle gespielt haben. بەڕێستان ئاگادارن کە پێشمەرگە ڕۆڵێکی گرنگی هەبوو لە شەڕی دژی داعشدا ئەڵمانیا دەوێت چۆن هاوکاری هەرێمی کوردستان بکاتوە چۆن فشار بخات سەر حکوومەتی عێراق بۆ ئەوەی ئەو داوایانەی حکوومەتی ئەڵمانیا هەیەی جێبەجێ بکات. Wir als Bundesrepublik Deutschland, wir können unterstützen. Em weke Almanya dişên tenê piştevaniyê bikin. Berpirsyarî li ser milê hikûmeta Iraqê û Bakurê Iraqê Kurdistanê ye. Em dikarin piştevaniya ji nû ve avakirinê bikin ji ber ku şinga ji bo wan giring e dixwazin vegerin cihûwarê xwe. Em ji bo vê yekê li gelek aliyan kar dikin. Weke Almanya tişta ji metê xwestin em ê bikin. Dass wir eine Stabilisierungsarbeit leisten können von der Bundesrepublik Deutschland, das werden wir tun. بەڕێز وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا خات و ئەنە لێ نابێ بۆک زۆر سپاس بۆ ئەم چاپێکەوتنە زۆر سپاس بە بەڕێستان.